jedna sam od autorica izložbe Prijelaz Pesić Posadžom. Uz Marijanu Hameršak koja je ovdje i kolektiv Žene ženama s kojim je izložba, odnosno spomen platno i nastalo. Tu je još uz Mariju, Safu i Mojca, Josipa, to je to što se tiče kolektiva Žene ženama. Samo sve ok, opušteno, u redu je. Zapravo ovako kao kad sam se to pripremala za razgovor, htjela sam zapravo da započnem jako kratko sa jednim uvidom koji bi htjela podijeliti s vama, koji mislim da je važan za temu ove izložbe, važan je i za ono što se događa u Rijeci zadnjih pola godine, barem vidljivo. A što se naravno događa možda na ovom nekakvom balkanskom migrantskom putu kroz Balkan od 2015. zapravo se događa stalno. Pa eto, taj kao neki uvid, moj uvid koji bih htjela podijeliti s vama, a onda vas puštam sugovornicama i sugovornicima, kaže da tlo ne pripada nikome. Niti jednoj naciji, državi, niti korporaciji. Kaže da nitko nema mandat na zemlju, na njezine ekosustave, bioraznolikost, vrste, ovo što zovemo resurse i bogatstva u antropocenu. Nitko nema mandat otimati zemlju, ustavati granice, fortificirati. Onda kaže da zemlja pripada svima podjednako i da joj svi trebamo pripadati jednako. Iz današnje perspektive, iz perspektive opstanka života na zemlji, znači opstanka bioloških vrsta uključujući i čovjeka, iz te neke planetarno ekološke i globalno ekonomske perspektive, mi, svi mi koji nismo u 1% ili 1%, mislim da imamo šanse samo ako promišljamo, osjećamo i djelujemo zajedno. I zato smo i tu. I onda me to večeras posebno vodi prema potresu koji je početkom veljače pogodio Kurdistan, Tursku i Siriju, a koji je za mene, a mislim za mnoge, predstavljan moćan podsjetnik na često nevidljive epicentre stradavanja i patnji koji se ogledaju u desetljećima ugnjetavanja mnogih naroda u toj regiji. Ratovi i oružani sukobi, siromaštvo, kriminalizacija siromaštva, ilegalizacija ljudskog postojanja pa i cijelih zajednica. Mnoge od njih smo, čini mi se, svi mi ili mnogi od nas upoznali negdje na balkanskoj ruti, na takozvanoj balkanskoj ruti, u Zagrebu, Rijeci, Trstu. A mnogi ćemo tek upoznati. Mislim da to kretanje i ti procesi neće nikada prestati. A neke, nažalost, u boli i tuzi smo uvezli u spomen platno Prijelaz, koje je tu, stiglo je u Rijeku, koje ću onda ovu večer posvetiti Rašidu i Abdullahu, dvojici drugova suputnika
koji su u lipnju 2020. Slobodno dođete, sjednite se ako imaš stolica. Znači, Rašidu Abdullahu koji su u lipnju 2020. poginuli u Mrežnici kraj Karlovca, a čija su tijela u ovaj ponedjeljak konačno vraćena svojim njihovim obiteljima i na jedan dostajan način pokopana i isplakana. Pa eto, to je taj neki moj uvid s kojim zapravo bi započela i zahvalila bi se svima što ste došli, što vas se ova tema tiče na puno načina kojima se ova tema može ticati. Večeras razgovaramo sa aktivistkinjama i volonterima koji su bliski na Border pokretu ili ga čine. Marijana Hameršat, Josipa Lulić, drugarica iz Zagreba, Ratka Višnjić, drugarica iz Ogulina, Madalena Avon, drugarica iz Trsta i Zagreba, Ana Buneta, Andreja Jelovčić i Izor Rukavina, drugovi iz Rijeke Kastva. Na primjer, Zagreba. Ok, zamislila sam, znači, rekla mi Marijana Klavno da ne krilimo kao, jer smo toliko u tom, rekla sam, manualnom mantri smo sa ovom radionicom izrade podloga, ali mi se čini da je kao nekako važno da uspostavimo neku vrstu konteksta za ovaj razgovor koji će onda, kako ćemo ući njega, biti, ja se nadam, više iscipela i sugovornici i sugovornika, ali i svih vas koji ste tu. Pa sam onda zamolila Marijanu da nam možda ukratko napravi jedan kontekstualni, historijski uvod. Što se zapravo to događalo od 2015. takozvanog ljeta migracija do danas, do ulaska Hrvatske u Schengen. Čisto za kontekst. Hvala, ja sam Marijana, samo vam već predstavila i biti vrlo kratko biti, nekako povijesni pregled mislim. Da, ne zato što, jer ga nemam, ali i zato što mislim da mnogima od vas biti ne treba recimo neko vrijeme koje su svi živjeli. Možda bi kao ipak da nešto da, ponudila mogućnost da možda malo drugačije mislimo o tom razdoblju, to je 2015. i onda danas. Kad kažemo 2015. Znam da pričam s mlađima, se moram pristaviti, to nije bilo jutro, to je bilo odnosno na danas prije 8 godina, ali mislim da je svima ovim prisutnima nekako prve asocijacije jesu migracijska kriza, kolone ljudi, uglavnom nekog nemira ili nekakve izvanrednog stanja. Ako griješim, ispravite me, ako ne griješim, onda ću samo tebe ispraviti i reći da se barem meni ta 2015. ovo biti čini nešto drugačije, kad se pogleda izbliza ili negdje iz događanja na samom terenu ili na samom konkretanju, vidi se ono što je Selman nazvala dugim migracijskim ljetom. To je vidimo 2015. godinu kao godinu u kojoj se ljudi koji su se do tada morali skrivati na tom putu od Grčke, kako ćemo govoriti samo u Europi pa do središte Europe, odjednom postaju vidljivi, odjednom ga širaju od Budimpešte prema Austrice granice, odjednom su u Hrvatskoj, odjednom su vidljivi, traže prolaz, traže da njihovo kretanje bude priznato kao legitimno, da ne budu skriveni, to su poslije postave. Zato se kaže da u tom trenutku već se uveo taj termin drugog ljeta migracija, koji bi trebao asocirati snagu koje to kretanje nosilo ili donijelo. Što se desilo nakon što je Mađarska zatvorila granicu sa Srbijom, u nečem što se još zove duga migracijska jesen, to kretanje se preusmjerava preko naše zemlje, preko Hrvatske prije svega, i u biti postaje sve manje vidljivo. U onom trenutku kad se najviše govori o krizi, u vijestima već je formirano nešto što se zove koridor, to je kretanje je kanalizirano i kontrolira se na način da se
izbjeglice prevozi vlakovima, ćemo se govoriti samo o Hrvatskoj, od Špiga do Slavonskog Broda, od Slavonskog Broda Dobove i tako dalje. To pretvaranje tog kretanja nevidljivim je omogućilo u biti da ga doživimo kao krizu, da se možda i opravda to što je odjednom nevidljivo, iako su u koridoru dnevno ponekad i 1000 ljudi prolazile. Ono što mi znamo o slike iz 2015. iz jeseni, znači Popatovac, Granica, mase ljudi na otvoreno. Nakon toga su u biti usmjeravani i analizirani i sada u biti, i o tome trebamo biti možda iz prve ruke, najviše reći, počinju, ne da počinju službe koje su otvorili prije, ali počinje se javno govoriti, dirati praksu protjerivanja, to je uključivanja nekih koridora ili uključivanja iz zemlje. U svakom slučaju, taj masovni tranzit kroz koridor prestaje nakon nekoliko mjeseci, zato što je u samom koridoru on nekako sužava. Sve manje ljudi se mogu kretati koridorom i jednostavno kad više nije bilo 10.000 ljudi dnevno, ga je bilo lakše zatvoriti, tako da stvarno granica prvo Makedonsko-Grčka, a poslije i sve naše, jer tad se nekako u medijima mogu čuti da ne postoji više kretanje, da nitko ne prolazi kroz Hrvatsku, da nema izbjeglice, da eto, odjednom su se stvorile, odjednom su tako nestale, ali oni koji živaju blizu granice ili imaju preko nekih drugih kanala, znaju da biti kretanje nikad nije prestalo, kao što u biti nije ni počelo 2015. godine. Uvijek je samo pitanje intenziteta koliko je ono vidljivo i koliko je nama blisko. Ja pretpostavljam da već dovoljno tu govorim da mogu odmah otići biti u sadašnjosti i spomenuti jednu drugu stvar. Znači, kao što je to kretanje 2015. godine imalo svoj potencijal da nekako nešto što je bilo zabranjeno, legalizirano, nedozvoljeno, pretvori legitimno. Kao što su ljudi nogama se izborili da dođu do svojih obitelja u Njemačkoj, Francuskoj, do svog novog radnog mjesta ili do nekih budućih života, tako su 2021. godine se u nekom hrvatskom kontekstu javile prve ideje gradova utočišta, potaknute političkim promjenama konkretno u Zagrebu. I u tom trenutku se činilo da se možda gradovi utočišta mogu izvoditi na papiru, na način da se od novih administracija je smjera traži da osiguraju za gradovi na nekoj lokalnoj razini, osiguraju utočište za ljude da budu u pokretu, da spriječi put većovi i tako dalje. A ono što smo vidjeli, to nije bilo moguće na papiru, to je bilo moguće opet samo u reakciji možda na neko kretanje, to je to ono što vidimo u Rijeci. Vidimo da se, ono što su ljudi postali vidljivi, kad kolodvor više nije bio mjesto kroz koji prolazi nekoliko ljudi, se neka vrsta utočišta počela stvarati i razrešavati to. U tom smislu onda, mislim, možemo reći da umjesto o krizama, možemo govoriti o mogućnostima, o pravima, ne samo za one koji se kreću, nego i za nas koji to krećemo. Cool. Ok, ja mislim da si nam dala zakopat. Ok, da, nastavno ono što govoriš, Rijeka, čini mi se da Rijeka ima tu neku dugu i bolnu povijest umiranja u ime granica. Jer je državama naravno inherentno da prisvajaju mandat na nasilje, pa tako i suvremena Republika Hrvatska. Spomenula si lijeve administracije i neke zahtjeve koji su dozdo dolazili prema takvim administracijama u smjeru stvaranja infrastrukture za gradove utočišta. Sad bih zamolila Anu, a onda i redom druge drugare da nam kažu iz svog iskustva riječkog konteksta, takozvanog tranzitnog punta, kako je taj zahtjev rezonirao tu, znači u Rijeci, pa onda Raka u Ogulinu, Madalena. Ćao Ana. I'm sorry. It's okay. Sve okay. Ciao. Zapravo Andreja isto tako možda se može nadvezati na kontekst Rijeke, Istre, Madalena Trsta, a onda Josipa
Zagreba, pa evo možda Dana nekako vas uvede čisto iskustveno to što je riječni kontekst, pa onda možda može svaka od vas se nadopunjavati iz ovog specifičnog lokalnog iskustva. Pa u Rijeci zapravo smo počeli primjećivati imigrantu već negdje prošlo ljeto, ali se stvar pokrenulo zapravo, mislim da je onako baš nekom žaru, kad je Tinka, koji danas nažalost nema, i koji se sutra vraća na Kurilanče. Zdrava je, samo je. Kad je ona napisala jedan post na Facebooku, i to je bilo negdje nakon onaj najgore kiše u Rijeci, koja je kandidatka zabilježena takva. I zapravo je sve krenulo, naravno, od ljudi koji su jednako bili zainteresirani za solidarnost i za pomoć ljudima, koji su se naprosto spontano okupili. Ja sam zvala Milu, Iva je možda zvala nekog drugog, je Mivo ovdje, Milica je zvala nekog, svatko je nekog svog nazva i rekao idemo vidjeti Amira, se je pokrenula. Dakle, svi smo neko otišli dole, vidjeti šta se događa i šta mi tu možemo učiniti. I tako je došlo do toga da smo se samo organizirali, da smo počeli si raditi raspored kad ćemo kuhati, da ljudima pružimo barem jedan obrok dnevno. I to smo radili tako uglavnom u večernim satima prije njihovog odlaska na zadnji autobus prema Istri. I na taj način smo pomagali. Ali Tinka je tu kretala i nekakve akcije pisanja dugih mailova na sve moguće institucije, na HŽ, na grad Rijeku, Caritas, Crveni križ. I tako je došlo zapravo do prvog sastanka u kojem prema njezinim riječima je tu bilo i zainteresiranih i nezainteresiranih za rješavanje problema, ali ipak oformila nekakva i u institucijama nekakva skupina ljudi koja je odlučila podržati to što smo mi do tada radili doma kuhajući hranu. I tako je zapravo u krajem 10. mjeseca došlo do toga da nam se grad pridružio sa tim plaćanjem od hrane, odnosno sa organizacijom hrane preko Crvenog križa. I kroz 11-12. mjesec zapravo smo došli do toga da imamo kontejner u kojem se ljudi mogu iskuširati, da imamo kontejner u kojima možemo ponuditi nešto od donacija koje uspijemo sakupiti u vidu robe, da im tamo možemo dati hranu. Evo, mislim, čini mi se, ili se toga nekako od tih naših divnih početaka kad smo mi sami kuhali, da smo do danas jako puno toga postigli. Da se jako puno postigli i da je grad ipak imao skupa za to, da nas nisu samo naprosto nekako pismeno pozdravili naše dobre namjere, nego su nam ipak pružali neku podršku. Iz naše perspektive, i da govorim i svoje, nekako se, koliko god smo sretni za sve što smo napravili, uvijek nam se čini da smo mogli bolje, ili da se još može bolje, i uvijek se nadamo da će i biti nekako bolje i da bi se tu zaista moglo napraviti jednu kvalitetniju infrastrukturu, baš da nam to bude grad utočište. I da ti ljudi ne spavaju na željezničkom kolodvoru. I to se nekako, pričajući s drugim volonterima, najviše osjećamo na večer kad idemo spavati. I kad mislimo na sve te ljude koji spavaju na otvorenom, u vrijeme kad je sad napadao snijeg, da je nastala totalna blokada, kod nas nije padao snijeg, ali bere bura. I baš u kontekstu i ove izložbe ljudi koji su poginuli na ovoj ruti, ponekad se ja budim i pitam hoćemo li mi zateći tamo nekoga koji je ostavio svoj život na našem željezničkom kolodvoru i u tom smislu smo imali jako puno toga za napraviti. Ali da smo puno postigli jesmo i zato smo puno postigli. I mogu više od Zagreba, da samo to ću reći. Mislim, kao šlagvort može da kaže baš to kako je Zagreb, pa. Mi smo nekako kao inicijativa za grad utočište negdje još u lipnju, ili tako? U svibnju još počeli sa pisanjem mailova. I javili smo se gradskoj administraciji koja je izrasla zapravo iz organizacije, inicijative poputa s kojima smo i nekako bili bliski sa temama s kojima se bavila, no problem
čini mi se da razlika između toga na koji način mi vidimo mogućnosti i lakoću i jednostavnosti rješavanja stvari kad je neko na vlasti i onda zapravo kako to izgleda iz te pozicije je očito dosta različita. Jer ono što mi jesmo željeli i želimo još uvijek i zahtjevamo još uvijek jest da grad Zagreb bude zaista mjesto, utočište koje će pružiti zaštitu svima koji su tamo. Posle svejedno da li su ti ljudi rođeni u Zagrebu, rođeni u Čakovcu, rođeni u Maroku ili u Afganistanu, imaju li azil, imaju li papire, rade ili ne rade. Ono što se nama čini je da je nekakav osnovni, znači govorite o pravima, ne volim diskus prava, ali da osnovno pravo ljudi jest da budu sigurni, da budu zaštićeni od kiša, da budu zaštićeni od policijskih palica, koje su, a ono što znamo je da su ljudi čak i samo Zagreba, kada bi došli bi bili ponovno vraćani u Bosnu, odakle bi ponovno kretali više puta na te prelaske, da budu zaštićeni od gladi, da budu zaštićeni od mučenja, progona. Ne čini nam se, nikad nam se na to nije činio veliki zahtjev. I ono što mi bismo u tom smislu željeli je zaista jedna sistemska intervencija, jedna trajna infrastruktura koja bi omogućavala to zaista svima. I činilo nam se onda, zbog ove vidljivosti o kojoj je Marijana govorila, kako je ovo sjajna prilika, kako je to trenutak u kojem odjednom zaista deseci ljudi se nalaze na napuštenim kućama kraj glavnog kolodvora, dolaze na jutarnji vlak za Rijeku jer nastavljaju u ovom smjeru put. I ono što je grad Zagreb napravio jest organizirao tranzitni put u ko zna datum, ja nisam to, Marijana? Kasna je. Kasna je, kada je zagrebački parlament? Kraj 11. mjeseca. Zapravo i organiziran je na, strašno mi je zanimljivu usporedbu upravo Zagreba i Rijeke u tom kontekstu, zato što je riječki tranzitni put organizirano dosta. Od volontera, od ljudi koji su došli tamo, vidjeli to je potreba, napravilo se to. Ja sam bila u Rijeci kad je došao prvi kontejner, sjećam se da podijelili smo stvari iz Geteka, rekli smo ok, treba taj kontejner, super, našao se kontejner, došao je i sad je ok, ljudima treba da se otuširaju, našao se kontejner za otuširanje. Način na koji je punkt bio organiziran u Zagrebu bio je organiziran sistemski, što s jedne strane ono nešto što jesmo željeli, ali Organizatori su sistemski organizirani kao ih. Kažem, i zatvori su sistemski organizirani. I to je jedna od stvari koje su zapravo strašno zanimljive u tome što znači pravne infrastrukture, što znači zahtjev da sustav preuzme to, jer kako izbjeg sustav taj koji je stvorio krajnji rok taj problem, kako je bilo govoreno nekako jako strašno sustav. Ono što se nekako Zagrebu pokazalo je da postoji određena nelagoda, da postoji policijska prisutnost na način na kojima ljudima nije nekako olakšavalo uopće pristup i ulazak na taj put.
da recimo šator koji je ovdje u nekom trenutku ponovno postavljen, koji je omogućio da ljudi spavaju tu preko noći, se zatim ipak zatvarao preko noći, gdje se dnevnik, zadržava se. I taj punkt onda se tak u prvom mjesecu zatvori. Znači, Zagrebu zdravstveni punkt kao tako više ne postoji i bilo kakva nada da će te neke priče se zapravo izaći nekakva trajna infrastruktura koja će onda moći služiti drugima je sa micanjem te nekakve prekarne infrastrukture šatora zapravo opet nestane. Mi se čini da smo se vratili, možda ne puno, ali ne da smo puno srpuna. Čini se da je Zagrebačkoj gradskoj administraciji svi da čekaju da to prođe, u smislu samo da to prođe, pa onda se zapravo ne trebamo progresivno, aktivno baviti pitanjem pružanja skrbi utočišta za sve potrebite, bez obzira na njihovo podjeglo ili njihov administrativni status. Tako sam, mislim, mi negdje u Zagrebu dobili dojam. Moram reći da smo mi imali jednog važnog saveznika. Jeste. Jednog važnog savjetnika kojeg nisam spomenula, a to je nadbiskupija. Što je nevjerojatno da smo mi zapravo svi s neke lijevih razmišljanja i nismo bili iz svih krugova, ali nam je zaista ovaj njihov potez i podrška vratila jedno veliko povjerenje u crkvu. Na taj način da su oni zaista, taj nadbiskup naš, Uzinić, je toliko to podržao da smo, ne znam kako bismo uspjeli bez njega i bez Mladene koja je voditeljica njegovog ureda. I sad, obzirom da su i kod nas zapravo svi očekivali da će se sa prvim i sa Schengenom doći do nekog zastoja i nadali se, kako je naš gradonačelnik koji imam intervju rekao kao, evo, mislim se gledali da će to stati sa prvim. I tu onda u nekom smislu mi se čini da grad neće nam pružati dalju podršku u smislu širenja infrastrukture, ali crkva je dalje tu, odnosno nadbiskup je dalje tu i oni su zapravo odlučili nadoknaditi sve ono što mogu, a da grad neće dati. To je, crkva je nama zaista bila glavni savjetnik zapravo. Glavni provoditelj svega onoga kad smo počeli to raditi organiziranije i to je nešto predivno. Da, što zapravo isto potvrđuje da i crkva nije homogena. Jer mislim, u Zagrebu to... Rijeka ima lijevu crkvu. Molim? Rijeka ima lijevu crkvu. Ima i ne znam da li je lijeva i kakva je, ali crkva nije... Može se to politološki slobodno značiti. Samo bi se ubacio da se malo imamo perspektivu, znamo da je Zagreb glavni grad, da je Rijeka treći najveći grad i tako dalje. U strašnom demografskom opadanju Rijeka, pa je relativno gledano i gospodarskom. Samo da usporedimo koliko je to još, recimo tako značajnije ovo što se dešava i što održavamo upravo i uz pomoć nadbiskupije u Rijeci. Koliko je to pothvat, ne? Ja sam kvantitativac, pa ćete mi oprostiti od metodoloških par brojkice. Evo za 2021. znači odnos stanovnika je 5.1, znači u korist Zagreba, ne? Ali u budžetu vam je to strahovito više zbog ove centralizacije Hrvatske. Zagreb je 2021. imao cirka 15 milijardi kuna proračun, Rijeka 1 milijardu. U Zagrebu nema punkta, u Rijeci ima. Da, šta smo... Recite, slobodno. Ok. I slobodno smo se kao dijelimo. Ok, možda bi između Zagreba i Rijeke krenula vozom i stala u Ogulinu. Kao i ovi naši drugovi koji, kada uzmu onaj vlak koji ne ide dalje, ostanu noćici u Ogulinu. Ratka, tvoja perspektiva. Područje Ogulina je negdje od 2018. takozvana druga migrantska tura, gdje redovito prelaze i od područja Mrežnice kroz šume prema Gorskom kotaru. Nikad se nije u tolikoj mjeri osjetila ta nova migrantka kao recimo ove godine, odnosno
Ja sam tu cijelu godinu boravila na otoku, tako da zapravo nisam bila ni upoznata s time. Mada su se te sve aktivnosti noćno događale, jer masu migranata, kako idu vlakom iz Zagreba, dolaze u ponoćnu Ogulin, koja je zadnja stanica, znači na toj dionici prema Rijeci, i onda čekaju noćni vlak taj od 4 ujutro da bi nastavili svoje putovanja za Rijeku. Ili eventualno dođu na vlak koji ide ranije, pa je negdje oko 9 navečer u Ogulin. To su dakle bile skupine nekad po 100, nekad po 200 ljudi, nekad i manje. I zapravo nije puno dopirao glas do stanovništva, dok oni nisu sami počeli se više kretiti u centru Ogulina u potrazi najviše za nekom trgovinom koja u to vrijeme nije ni radila. I tu se dosta javio strah, jer bez obzira što je to i mala sredina i naviknuli su se vidjeti, ali su se uspaničili kad bi vidjeli baš te horde migranata, iako do sad nije bilo zabilježeno da su u zadnje vrijeme provaljivali ili nastanjivali objekte. Ogulin je zapravo samo jedna usputna stanica na putu prema Rijeci. U periodu od 2018. do sad, kroz Gorski kotar, bilo je dosta negativne kampanje prema migrantima, bilo je situacija da su te vikendice devastirane i to je bilo zapravo i razlog zašto je taj strah ušao u cijelo to stanovništvo. Ne samo i ta zatvorenost, s obzirom da su to ipak male, zatvorene ruralne zajednice. Isto tako i Ogulin, bez obzira što sam grad sačinjava negdje 7.000 stanovnika. Moja priča je zapravo počela 2018. kad sam radila kao polaznica Centra za mirovne studije projekta vezano Budi promjena i upoznavanje lokalnog stanovništva sa temom migranata i izbjeglica. I tu sam nekih tjedan dana u 4. mjesecu pokrenula jednu kampanju. Mada tad to nije toliko bilo zamišljeno, jer u tom trenutku njih uopće nije zanimala ta tematika, realno. Imali smo jednu akciju u sklopu i sa organizacijom BaBe, prikupljene stvari za onaj prvi migrantski val. I to je zapravo sve ono što se odvijalo, recimo, javno. Ove godine, kako je priljev bio sve viši i viši, ja sam se uključila u 10. mjesecu po dolasku u Ogulin na poziv Marijane, kada je bila situacija da je grupa od 60 ljudi i djece, dakle iz Burundija i Konga, bila protjerana sa stanice u Rijeci natrag za Ogulin da bi se vratili u Zagreb i vjerojatno bi bio nekakav povrat za Bosnu, da li smo reagirali u toj dakle situaciji. Dakle, to su bili sve mlađi ljudi, dosta obrazovani, bila je beba od 3 mjeseca, bilo je nešto i dječice, koji nisu dobili nikakvu informaciju, niti ništa vezano za tu situaciju, zašto oni moraju odmah natrag se sami ići natrag za Zagreb. Što se tiče papira i tih 7 days paper, tu je bila jedna kao zabuna zašto oni nemaju ta papir. Oni su dobili prilikom ulaska u Hrvatsku, dakle, potvrdu da su tražitelji azila. Što je dakle opet jedna zasebna tema vezano kako naša policija funkcionira i sam sustav. Ja sam imala dobru volju i želju nakon te večeri koju smo proveli zajedno s kolegicama iz Zagreba, koje su s druge strane i dežurale da bi se zbrinuli 3 ljudi. Sam pomišljala o pokretanju i neke veće akcije, noćne akcije, s obzirom da ljudi ne ostaju spavati u Ogulinu, ali samo koristiti našu čekaonicu. I tu, nažalost, nisam dobila neke odgovore, s obzirom da grad Ogulin izvjestan novac daje Crvenom križu. Isti očekuju da je to sve Crvenog križa, nekakvih gradskih organa vlasti, dok Crveni križ u to vrijeme govori da oni još nisu dobili taj novac i da nemaju sredstva za organizirati
nekakvu hranu ili nekakve bilo kakve povlastice za te ljude koji dolaze. I problem je isto tako kapaciteta, jer tko bi dolazio navečer u ponoć na kolodvor dežurati gdje je tamo 60 muškaraca. Da i 60 turista, mislim da bi kapaciteta bilo, je li tako? Bilo bi, uvijek postoji, ali jednostavno nisu bili zainteresirani. Tako da sam ja sama obilazila, kad sam imala mogućnosti sam im dala nešto, ovisno koliko ih je i bilo. Nisam bila toliko redovita, ali koliko sam stizala sam obilazila. I tu su bili i željezničari koji su mi znali malo provjeriti da vidjeli samo sve u redu, jer njih dosta je frustriralo što ja dolazim oko 12 tjedna tamo. Bili su zabrinuti i već su počele glasine da, eto, žena koja dolazi u ponoć i sa 60 migranta. Ja se sjećam tvoje kao prve noći, kao Natka imala, ona je stvarno kao, njoj je svejedno bilo ko je to, ako je potrebit. Znači, ta vrsta neposredne reakcije, pogotovo možda nas koji smo neko duže vrijeme angažirani u solidarnosti sa ljudima u pokretu, ti kreneš razmišljati strateški, taktički, jako uvjetovano režimom u kojem ono jesi. Mislim da je Natka tvoj kao, to mi je bilo divno, da neka tvoja neposredna reakcija je bila doista kao, pa sve normalno, kao pa naravno da kao, želim reći da nisi gledala na nikoga, barem iz moje perspektive, kao na nekog drugoga, kao nekoga ko ne zaslužuje skrb i podršku. A onda se kao moram se malo prebaciti ako mogu, istovremeno nam je bilo značajno razočaravajuće na neki način čitati, je to bila načelnica Pazina i odnosno pazinska administracija koja na neki kao zapravo vrlo lijevim i zelenim način reagirala na zbivanja u Pazinu. Je to bio Pazin? To je bio Pazin, iako što ona, ako se ne varam, kasnije pričala u smislu rekla kako je to zaključak koji je izveden iz sjednice gradskog vijeća, kako to nije bilo nešto što je ona direktno rekla, nego sumiranje njihova razloga. Da. Ok, ma uglavnom sam ti reći koliko mi se čini da postoji taj neki zazor da potpuno autentično reagiramo na nečiju potrebu, da ona nije, da nije a priori razmišljamo o političkim konsekvencama kao što recimo Zagreb jako taktizirao i na neki način kalkulirao kakva će biti javna reakcija. Ali pa sam htjela od okolina malo možda ići prema Istri, vidjeti što se zapravo u Istri događalo, s obzirom da tamo ljudi na neki način kad uđu na bus za Lupoglav, eventualno nekako mjeseče na vlak za Buzet. Andreja? Ja bih vjerojatno biti počela s time da ti spomenula državni monopol na nasilje. Međutim, isto tako postoji jedna civilizacijska tekovina ljudskih prava i konvencija o ljudskim pravima koje zapravo reguliraju status osoba na nekom teritoriju. Dakle, recimo, Europska konvencija o ljudskim pravima se primjenjuje na sve osobe na teritoriju Republike Hrvatske, neovisno o tome da li su oni tražitelji azila, jesu li oni ovdje u legalnom ili ilegalnom statusu. Mislim, iz tog razloga da recimo nedavno Hrvatska je izgubila slučaj od Europskog suda za ljudska prava u slučaju jednog mladog Marokanca, ako se ne varam, zove se Daraj Bu, koji je 3 dana bio zatvoren u jednoj policijskoj postaji koji je na kraju izbio požar. Taj čovjek je tamo skoro poginuo i dakle, na kraju ipak dobio presudu zbog toga što je Hrvatska nije zaštitila njegov pravo na život. Tako da mislim da su to neke stvari, neke reference na koje se ipak treba povezivati prilikom lobiranja i prilikom zagovaranja zaštite ljudi u pokretu. A što se tiče konvencije, recimo postoji konvencija pravima djece koja regulira status djece, a na kolodvoru ih bome ima. Mislim, meni je jedna od strašnijih scena tamo vidjeti dečkića od 15 godina koji su tek počeli rast brčići koji putuju sami, koji idu Bog zna di, Bog zna kako. Moje osobno iskustvo, evo, stvarno aktivno zadnje 2 godine radim taj neki kao e-protokol u kojem informiram različite instance koje bi trebale
brinuti o tome da država koja je prisvojila taj monopol na nasilje ga i ne provodi. Moje osobno iskustvo je da ne postoji jedna institucija, jedan institut u Hrvatskoj koji to radi na način da štiti osobu bez obzira na njezin status. Ovo govoriš o Europskom sudu za ljudska prava koji, mislim, to bio u Hrvatskoj ne znači John. Ne, Nažalost. Mislim, naravno da je tako, ali smo se mi ipak i recimo i ovdje u Rijeci kada smo kretali sa nekakvom dijeljenjem humanitarne pomoći ipak probali nadovezati na ono što nam trenutno jest dozvoljeno. Recimo, pružanje humanitarne pomoći nije ilegalno. Nije ilegalno niti bilo kome. I tako da je nekako tu sve skupa krenulo i onda se možda i s time donekle riješila sustav policije, iako je ona naravno najviše riješena time da je grad donekle stao iza inicijative i da je crkva stala iza toga, možda i više. Što se toga tiče, voljela bi da se priča s koronavirusom nastavi, jer mislim da je stvarno to nešto vrijedno, iako je činjenica da se grad i ovdje uključio misleći da se radi o nekakvoj privremenoj soluciji, da sad isto grad važi s time koliko zapravo novaca ima za ovakve manifestacije i da zapravo reže troškove. Tako da ja bih voljela da se ovo nastavi, međutim trenutno recimo već malo više tereta pada na crkvu za skupinu. A što se tiče Istra, što sam me pitala, tu nemam neki direktan kontakt sa tom cijelom pričom, već sam je promatrala indirektno dok bi prolazila kroz Pazin, Lupoglav i slično i tu je recimo priča drugačija utoliko što se nije pojavila, barem koliko sam ja primijetila, neka organizirana zajednica koja bi bilo lokalno organizirana ovdje dolje, bilo strane vlasti koja bi pomagala i čini mi se da se to nekako ipak priča prilično gura ispod tepika. Migranti jesu jedno vrijeme bili prisutni u Pazinu, međutim kako se ruta promijenila, oni su se preusmjerili na Buzet i tu što se tiče Pazina nekako priča stala, a što se ostatka Istre tiče imam neki dojam da kažem da se sve ignorira. Da naših Buzeta imaju neke grozne izjave o tome kako oni imaju mobitele, što se nekako valjda stalno spominje iz početka, ali osim toga ne znam, recimo u Lupoglavu postupanje policije variralo od toga da im se da uđu u vlak, pa se ne da, pa jedno vrijeme bilo policija pa je nije bilo. Općenito je praksa bila takva da bi se migrante nakon dolaska u Lupoglav tjeralo dalje u šumu, nije više bilo dozvoljeno da put nastaje vlakom, međutim, kažem, to je sve bilo neka siva zona koja nije bila struktirana na vlak. A u desnoj administraciji u Trstu, Madalena, da li postoji neka razlika? Mislim, znaš upoznati se dobro sa kontekstom ovih kao lijevih administracija u Hrvatskoj o kojima pričamo. Da li je u Trstu još gore onda ili je slično ili... Ja mislim da je razlika, kao prvo ja nemam osjećaj da sam doživjela taj ljevica u Zagrebu jer sam tamo živjela do 5. mjeseca 2022. Znači službeno godinu dana ta ljevica je bila tamo. Ja nisam to osjetila u svakodnevni rad sa migrantima i izbjeglicama. Što se tiče taj rad i ta sloboda iskazati solidarnosti, nego sam imala osjećaj da je tek neka nova borba počela, koja me jako razočarala. I mislim, to je isto dio razloga zašto sam se ja vratila doma u Trstu, ne jer tamo je sve jako bajno, uopće nije. Iako puno ljudi tamo koji tamo žive, gdje tamo operiraju, vole tako tada Trst, nije Trst, kako se da zvali, Terra Promesa. Ljudi su to došli, sve ćete tu naći. Ne, znači, solidarnost u Rijeci je meni pokazala koliko još moram puno raditi u Trstu što se tiče zajednica i isto tvrdoglavost, da postoji prema administraciji, prema institucije koje tamo postoji. Jeste da tamo u Trstu su iz, mislim, desna godinama. Trst nije grad koji je welcoming i isto tako je grad koji je
na Luci i historically možemo pričati da su tamo puno zajednice, kulture, religije, ali to je neko, kao da mi svi živimo i se toleriramo, ali nema neki pravi melting point, barem ja imam taj osjećaj. Samo da znate da ja 12 godina nisam bila u Grčkoj, sad sam se vratila u 6. mjesec, tako da ja sad se reintegriram u nekom kontekstu koji sam mislila da znam, a uopće nisam više znala. Ali u Trstu ta isto organizirana zajednica nije došla od jednom trenutku da smo sve imali, nego se to konstruirano sa vremenom, sa pritiskom, sa svađama između aktivisti koji su drugačije vidjeli način na koji svako bi trebao djelovati na trgu. Ja mislim da na neki način smo mi, sad pričamo o nekoj zajednici koja nije homogena, ali smo pobijedili kad smo institucija, odnosno policija bila svaki dan na trgu gdje smo mi, svaki dan su došli na trgu, a i dalje nismo bili, migranti su bili, oni bi rekli pa dođemo tu da vama zaštitimo, mi ne hvala, mi se osjećamo puno zaštićeni, ako vi niste. Tako i dalje svaki dan, znači kombi, trg je ovako u krugu, ima ceste i onda tamo je vlak, kolodvor, i bili bi kombi, karabinjeri, lokale, Vigos, svi, ko da je neka, ne znamo šta, a mi i dalje, nama, mislim, bolje nam biti. I to je, mislim, da to je meni nedostalo u Hrvatskoj, a jer je tu mislim, tu stvarno, ja sama sam bila zadržana 8 sata na policijskoj postaji, ja nisam ništa krivo radila. Tako da razumijemo otkud je taj strah, ali nekako ja sam u Rijeci otkrila neka hrabrost koja mi je nedostala. I to mi je dalo jako puno dobre energije. Što se tiče onda taj rad sa institucijama, ja radim u nekoj organizaciji koji dobiva pare od te mislim, moja plaća je njih. Nismo NGO, mi smo baš prava firma koja dobiva pare od gradske institucije za akoljenje, za to primjer. Tako da toleriramo se, u smislu grad zna da treba neko koji onda menadžerira taj problem, a nekako organizacija gdje ja radim je kao prvo uspjela to raditi na način kako misli, znači da nismo mi usluga, nego mi zajedno sa nekima gradimo neka treća zajednica, ne da neko se adaptira na talijanski, bože moj, kad su je još došlo kompliciranje, ali na neki način kako mi živimo ili mi se moramo adaptirati, nego kreiramo nešto treće i to mislim da nekako uspijevamo, ali isto tako ima puno, moje rad na trgu jeste povezano sa mojim poslom, ali tamo ima puno to volonteri, aktivisti koji nakon posla svaki dan u 5 imamo tamo se nađemo, hrana, odjeća, fudbal, muzika, bilo šta i nekako je to kreirao nešto što nije samo, ja mislim da je to slično u Rijeci, nije samo tuš, hlače, hrana, nego se kreira baš nešto posebno koje je i društveno i politički važno. I nekako sam sretna, meni to puno jako bilo posebno, kako je ispunjala. Ali dalje policija je tamo, mislim, dalje institucije se protiv i pokušavaju na sitni način to maknuti. Sad si mi dala dobro kao uvod i voljela da razgovaramo o osobnim motivacijama svakog od vas za ovu borbu, ali prije toga bih htjela Izvora zamoliti da možda da neku vrstu perspektive u kontekstu, znači, jasno nam je da se migracije ostvaruju i da ih trebamo razumjeti u kontekstu nekakvih aktualnih i historijskih
kolonijalnih imperialističkih režima i općenito kapitalizma. Ima taj jedan meni jako drag reper peruanskog porijekla koji je kao izbjeglica, kao dvogodišnje dijete sa familijom izbjegao iz Perua u SAD, koji u The Poverty Philosophy kaže kako, znači on je Peruanac from the hood, ali koji kaže kako njegov neprijatelj nije prosječni bijelac, nije ono kao prosječni radnik, već je, kaže, odnosno nije prosječan, ima više toga zajedničkog sa većinom radnika i bijelaca srednje klase, nego s većinom bogatih crnaca i latinoamerikanaca, i kako rasizam, iako rasizam krvari Ameriku, moramo shvatiti da je klasizam pravi problem i da smo, dodaje, mnogi od nas u istom čamcu i on tone. Pa onda izvore, znaš da ću te pitati što je nama iz tvoje neke perspektive zapravo zajedničko sa ljudima koje susrećemo i s kojima stojimo u solidarnosti na balkanskoj ruti, a nije sa većinom nacionalne, korporativne i vojne elite. Ko je naš zajednički neprijatelj? Imamo li ga? Mislim, s obzirom na postojeću konstelaciju snaga, to je svakako kapitalizam, ali u smislu upravo i tih elita i onda geopolitičke raspodjele snaga. Sve skupa, samo mi moramo živjeti, mi moramo biti svjesni da evo, u svoj ime ću govoriti, da ja živim kapitalizam. Kapitalizam je i u meni, ja ga provodim. Kapitalizam je apstraktni pojam koji bi se raspao kad bi ga odbacili. Pa možda na tom tragu, mislim da ću ići u smjeru odgovora na to što nam je neprijatelj, da on čuči u nama. Ali, mislim, to je kosa patriarhata, ne, patriarhat odražavaju i žene, ali je jasno ko profitira. Ali recimo nešto da jako puno čujemo, znači, i Ratka je govorila o tome kako postoji indefinirani strah od ljudi koji, vrlo konkretni, ljudi koji su večeras, koji su danas bili u Rijeci na željezničkom kolodvoru. Kako s nekim kad razgovaraš, kako izrezonirati da zapravo ja kao selo imam puno više toga zajedničko sa tom osobom nego sa vladom Republike Hrvatske, odnosno članovima vlade Republike Hrvatske ili nekakvim menadžerima u multinacionalnim korporacijama. Znači, u tom nekom smislu, kako možemo govoriti o zajedništvu na toj nekoj razini prepoznavanja problema i rješenja? Moram priznati da je zapravo teško. Na ovoj bazičnoj razini ja bih krenuo toga da smo ljudi. Da smo ljudi, to je zapravo, ako ćemo to je nepopularan ljudski prava diskurs, i te konvencije definirane, mi smo ljudi. Ljudi sa određenim mogućnostima, resursima, a naše ovdje prisutni su puno bliže mogućnosti, čak i tim da se ne treba otvarati daleko gore sa migrantima, nego sa vladom Republike Hrvatske. Ali zašto je problem uopće zamisliti koliko smo mi bliski? To bi ovi teoretičari kasnije modernosti nazvali zapravo da se, to je nomen est omen, iako ne dolazi tu, da se radi zapravo o kontejnerskoj perspektivi. I kad kažemo društvo, to i sa sociolozima kad pričamo, obično se zapravo misli na građane Republike Hrvatske. Jer je neka granica negdje povučena i sad su ovdje unutra društvo, a ove druge zaboravaju. Ako želimo, mislim, sa kulturom, potpuno ludo, po određenju kulture kao Mediteran. Šta je Mediteran? Mediteran je grobnica, a mi smo mediteranska kultura. Mi se stalno nekakve granice povlačimo, čak i kad se zamišljamo u tom spektru kulture, društva i tako dalje. I isto tako treba, na tragu Hrvatska, treba osvijestiti da to nije vrijednostni sud, to je činjenica. Trenutno je na snazi, to globalno, je američki imperializam. I financijski, i ekonomski, i prvenstveno vojni, one imaju najveće bombe.
I mi smo unutar takvog sklopa recimo i financirali oružje u sirijskom ratu, Republika Hrvatska. Kad smo o toj razlici šta smo mi o tome, mislim da što vlada Republike Hrvatske mislim. A ono što je možda najgore, što smo mi u pop-kulturnom imaginariju američkom i tome, i evropskom, ne? I onda, kad se mi zamišljamo nešto, kad imamo neke aspiracije, želje za promijeniti stvar, mi bi htjeli biti kao, ne znam, Los Angeles, kao New York, kao London, ne? I užasno nam je, zbog toga nam je užasno, među osam teško se povezati s nekim ko dolazi, ko bježi, ne? Iz ratom razorenih i siromašnih područja na tom mističnom istoku, na nikakve mistike. I ovaj, koji je zapravo eksponat tog takvog imperijalnog sustava u Europi i koje presudne odluke donosi za naše svakodnevno djelovanje sa migrantima, Europska komisija, koja je, to svi znate, nedemokratsko izabrano tijelo. I tako su nam granice onda uopće mogućnosti zamišljanja i te bliskosti. I zato je to je zapravo teško. Ne? I kako je rješenje? Rješenje je, stručno previše govorim, je klasna analiza i razumijevanje odnosa centra i periferije, pričamo smo mi na nekoj poluperiferiji, jer smo ipak u Europskoj uniji, sad smo u Schengen, u AU i tako dalje. Isto tako utječemo na jedne bogatije, ali druge siromašne. Tako. Ali treba svijesti recimo da je policija je mahom najobičnija radnička klasa. Ona je dio represivnog aparata, ali to je radnička klasa. Policajac ima više sa migrantom bliskog, nego sa bilo kime iz komisije, Europske komisije. Ne znam, ti si danas putovala vlakom, koliko puta je policija ulazila u vlak? Od Zagreba do Rijeke, a to je na Rijeki 4 puta. 4 puta je ulazila, pazite koliko je to besmisleno posla. Mislim, ne znam, sad sam žaljevan represivni aparat, ali to treba isto u svijetu. To je radnička klasa koja dobiva neke naredbe i ona ih izvršava, popunjava neke kvote i čak, mi smo isto u praksi vidjeli i humanijih i manje humanih pristupa od strane policije. Ne? Ja mislim, često se kaže u Hrvatskoj to je grozna policija. Ja ne bih rekao da je nešto posebno grozno u odnosu na neke druge nama, neke koje idealiziramo. Ne? Ima stvari koje jesu. Ono što bi ja zapravo htio istaknuti, imam mnoštvo toga, ali što bi stvarno htio istaknuti je da ovo što, mislim sad ja vama pričam, mislim da ovdje svima prisutno jasno, ali moram sebi to govoriti, ne? Da humanitarizam, ovaj pristup da mi nekom pomažemo, volontiramo, dajemo sve od sebe jer smo kao dobri ljudi i suosjećamo, da to nikako ne može biti rješenje. To je situacija, gori situacija, treba gasiti požar. Ok, srednjoročno isto je to važno zato što onda se može zagovarati dugoročne rješenje. Ali jedino rješenje koje treba dugoročno zastupati je da je to javni problem, javna briga i da se to treba sustavno, strukturno i rješavati i sa trajnom infrastrukturom. Mislim, gradovi utrošište upravo na tome rade. Zašto je to užasno važno? To je isto u sklopu ovog imperializma, uopće mogućnosti maštanja. Kad pogledate u SAD-u sve te firme, to je uvijek neki humanitar, neki dobri bogataši pomažu jadne ljude. Ne? To je katastrofa. Ne? To je ono zlo po meni. Ne? Zato što država kapitalističkih sustav, kad ste još pitali za neprijatelja, ne? Ona upravo uživa u tome jer može onda imati izliku, a to će riješiti humanitarne udruge, to će riješiti i dobri naši ljudi. Cijela industrija. I faktički zapravo tako je outsourca, ono što bi morao biti zadatak javnog sektora, outsourca tim nekim humanitarnim volonterima i vjerskim udrugama. Kakve to dugoročne posljedice ima, ja mislim da je to katastrofa. To je katastrofa. I samo, evo, ako mi dozvoliš, samo bih završio sa onom, da dobijemo još pokjer sve skupa ovo red veličine užasa. Ići ću na najgore, na smrtne slučaje. Recimo, po podacima MUP-a za 2022. kod kaznenih djela, to su uglavnom ubojstva, je stradalo 92 osobe u Republici Hrvatskoj smrtno. Od prometnih nesreća 275, od požara eksplozije 34, samo ubojstva 529,
sigurnosni događaj 479. Po sigurnosni događaj spadaju svi oni događaji koji ne spadaju pod kazneno djelo, to su nesreće na radu, samoranjavanje, padovi, utapanja, nesreće poslije. Unutra su brojke s migrantima. Sad kad se to ide razotkriti, to će vi bolje znati, zbog projekta koje vodite, koji je strašno važan. Evo, samo kad se to malo opredmeti, kad se pročita to na razini godine. 2019. je bilo 12 smrtno stradalih migranata. 8 ih se utopilo, jedan je pao u ponor, jedna je osoba umrla zbog pothlađivanja, a 2 prirodno smrću. 2020. 16 migranata. 6 ih se utopilo, znači pričam samo ono što je službeni podatak na području Republike Hrvatske. Ovi koji su malo više u Bosni spadaju pod Bosnu. Ovi koji su stradali na Mediteranu, ništa. Da ne govorimo o tome da je Glas Istre recimo izvještavao da su egipatski planinari stradali na Šičariji. A tako to onda i policija može voditi. Ok, znači 2020. 16 migranata, 6 ih se utopilo, 2 osobe su pale s visine, 4 je bilo umrlo od podhlađenosti, pazite, u 2021. godini, tehnologije sve. 2 je umrlo od dijabetesa, 1 od udara struje, 1 je preminuo od posljedice uboda noža. Do travnja, znači u 4 mjeseca 2021. 8 migranata, 1 se utopio, 1 je stao na minu, 1 je umro od podhlađivanja, 1 je umro od plućnog edema, a 4 u onoj strašnoj prometnoj nesreći. Znači ove brojke, sad pazite, nas je manje 3.800.000. Sad kad se cijela ova broj svih migranata stavi u neki srazmjer, ove brojke su katastrofalne. Ako hoćete, ovo je najveći javno zdravstveni problem u Hrvatskoj. Ako hoću ti da možem se služiti. Da, mislim da dobro je da si rekao statistiku na glas, jer ona dosta rezonira i sa prijelazom i sa nekom našom potrebom. Sad ću možda to ovako reći malo u izložbi. Kad smo Marijana i ja prvi put otišle na Skakavac, na groblje Skakavac i prvi put, ja sam se prvi put susrela, Marijana me pozvala da idem s njom, sa neoznačenim grobom i sa potpuno dekontekstualiziranim ukopom i trenutak u kojem ti razumiješ da sad tu leži tijelo osobe koja je do svog posljednjeg daha bila proganjana i koja tek u smrti zaslužuje komad, ne samo komad zemlje, nego i tu neku bazičnu skrb javnih institucija, je baš bila poražavajuća, mislim da je negdje i istrigerirala potrebu da napravimo ovaj rad i da negdje on bude ne samo umjetnički, ne samo komemorativan i neki dekolonijalan rad na način da damo priliku svima nama koji to želimo da javno žalujemo, da se ne skrivamo, da ne skrivamo te smrti, da se ne skrivamo da ne skrivamo te politike koje proizvode upravo te takve i te konkretne smrti, a onaj način da se povežemo sa obiteljima i zajednicama koji su izgubile te ljude, sebi drage ljude. I to se stvarno događa, kao što sam rekla na početku, evo, u ponedjeljak su Rašid i Abdullah došli u svoje zajednice, vratili su se, makar i ružno reći vratili su se, možda nisu htjeli više biti tamo, ali za te obitelji to nešto znači. Pa sad kad možda govorimo o tim nekim voljela bih se vratiti na osobnu motivaciju. Zašto smo u borbi? Što prepoznajemo da je važno u toj borbi, što nam je ta borba dala i meni to pomaže razumjeti zapravo koja je moja veza sa ljudima koje sam danas upoznala na željezničkom kolodvoru u Rijeci. Baš ta negdje razumjeti koja je moja osobna motivacija i što sam ja dobila u toj borbi. Pa evo, pozivam ne samo vas koji ste sugovornici i sugovornici, nego kogod se na bilo koji način osjeća da stanje u solidarnosti, da stoji u solidarnosti, da to podijeli. Ana, kreni ti, pa će se nadovezati drugi. Glavna motivacija je naravno da im olakšamo. Da im olakšamo taj put u kojem oni traže nešto svoj jedan zaista mirni komad zemlje koji se može
moći normalno živjeti. Zapravo glavna motivacija je bila da ih nahranimo. Onako, da damo nešto bazično što ti ljudi nisu možda danima vidjeli. To je bilo, recimo, kad smo Milo i ja prvi put kuhale maneštru, podijelili smo tu maneštru i sigurno da nema puno ljudi. I onda je došla jedna skupina od 40 migranata koji su nam rekli da danima nisu jeli. Oni su dosta samo su ruke oko nas bile i tražile kruh. Meni je to nekako bilo najvažnije da im damo nešto bazično, ali više od toga zapravo da znaju da ipak postoje ljudi među koji dolaze i koji žele dobrodošlicu. Nekako svijetli topaz ovog grada, svih nas zapravo, da oni znaju, evo, ipak krenuli smo prema nekom dobrom putu. To smo već ovdje i ovdje su nas neki ljudi dočekali i dočekat će nas, nadamo se, i negdje gdje smo krenuli na nekom našem stilu. I ovo što je sad Izbor rekao, da smo tu već razmišljali o tome da mi rješavamo zapravo probleme koji neki drugi ne rješavaju. I nedavno nam se zapravo dogodilo to da grad ima svoju neku intenciju da izađe iz toga da nam uopće pomaže. I onda mi ponovno ponovno, pa dobro, nemo prestati, onda će se ponovno stvoriti problem. Možda bi nam rješenje bilo da ponovno stvorimo taj problem. Problem smeća, problem ljudi, problem gladnih ljudi, ali opet je onaj poriv, ali ne možeš pustiti te ljude, ne možeš, to što mi želimo pokazati da su institucije zakazale, da su institucije trebale pomoć, će se slomiti na leđima nekog čovjeka koji prolazi kroz naš grad gladi. I onda ne možeš odustati od toga. Izvite. Ja bi se malo nastavila na Anu, jer ja nekoliko mjeseci volontiram, tako reći, svakodnevno. Najveća nagrada je ta kad oni kreću dalje i kad dođu se nama zahvaliti i kad nas zovu majkama, kad nas zovu sestrama, kad nas zovu, ne znam, jer oni osjete u nama osjete neku zaštitu, bez obzira neki komad kruha, nešto skromno, ali oni su toliko zahvalni, toliko znaju ljudi reći, pa što se ne bojiš ti? Čega se bojim? Oni su tako, to su ko jadni. Ali kad oni jednostavno povežeš se na neki način i čak i padne i suza kad odlaze. I s jedne i s druge strane, ali isto samo išala i samo imaš želju samo da stignu na odredište gdje su krenuli i da im bude tamo dobro. Ali to je iskreno od nas, to oni osjete. Možda bi samo prije neko drugi nastavili sa svojim iskustvom, uvidom ili nekom anegdotom, svjedočanstvom, vratila na ovaj trenutak problematiziranja humanitarizma, pogotovo industrije. Ona je problematična ako je ona institucionalizirana ili ako je samo ona. Ako znači nije samo jedna od mnogobrojnih, čini mi se, strategija kako se boriti protiv režima koji stvaraju probleme koje onda nosimo kao ljudi ili kao drugi oblici bioloških vrsta ili ekosustava. Čini mi se da ovo što koliko znam, pratim i čujem, vidim da ste vi u Rijeci tu stvarno stvorili jednu vrstu solidarnosti odozdo koja nije ona klasična ta neka kao humanitarna zapravo milosrđe koje onda ima neko lice koje nije autentično. Znači ja stvarno osjećam da je podrška koja postoji, koju dajete ljudima ovdje baš kao borbena i nekako je to, kao, mislim, ne smijemo zabraviti da mnogi ljudi koji dođu do kolodvora su preživjeli različite oblike i batine, znači, samo vidjeti nekoga
da ono ti kaže, ej, tu si, dobro si, izvoli ovo, budimo zajedno, prepoznajem te, možda i ti prepoznaš mene, je zapravo u tom kontekstu revolucionarno. Ako razmišljamo da je ono osoba možda mjesecima bila u Bosni nekom sabirnom govoru ili je upravo dobila policijske batine od tog policijskog službenika koji je isto tako egzistencijalno ucijenjen da radi taj posao, ali je možda nekako malo manje ucijenjen nego osoba koja te batine dobiva. Tako da naravno da postoje razne razine. Da, samo sam to htjela reći. Čini se da to nekako mnogostrukost solidarnosti i strategija kako demaskirati, dekonstruirati režim koji proizvodi ovakve smrti ili ovakve statistike o kojima je Izvor govorio, mislim da je užasno važno. Kao ova, ne znam, radionica pletenja, odnosno izrade podložaka. Ko ima još potrebu podijeliti svoju ili što ste dobili, mislim, ja sam osobno više dobila nego što sam dala i to je možda pakat bez dva. Ili ako hoćete možemo i razgovarati o tome što nas osnažuje i stjelje u politikama dobrodošlice koje stvaramo dozdo ili zahtjevima koje idu prema nekome. Slažem se da je to javni problem jer ga, mislim, i da kroz gradove utočišta tražimo, insistiramo, želimo izgraditi trajne infrastrukture koje neće mene koja imam papir i nekoga koja je bez papira gledati drugačije. Ja sam jednom napisala, pa ću sada to ponoviti, mislim lakše to i pročitati. Zapravo, ja orientiram iz totalno sebičnih razloga. Naime, naš sin Boris je dječak koji ima Down sindrom i visoki spektar autizma. I jedno zapravo pred njega je, rekla bih, sustavne nebrige i socijalne neinteligencije ovdje mi u zemlji u kojoj mi živimo. Zapravo na neki način nešto što ne želim da se događa ljudima u pokretu, ne želim da se dogodi Borisu, jer Boris je isto jedan čovjek u pokretu. I zapravo jednom sam napisala nešto pa mi je možda lakše to pročitati, volontiram na migrantskom punktu u Rijeci iz sebičnih razloga. U svakom biću kojem susrećem, u svakom čovjeku u pokretu vidim Borisa, koji je drugačiji, vidno je drugačiji, nije mi poznat njegov jezik, onda se često služim materinjim, neverbalnim. Putuje negdje, već dugo putuje, ranjenog tijela, oči koje traže duboko razumijevanje, neusklađen s okolinom, šumski, bosonog. Volontiram na migrantskom punktu iz sebičnih razloga, u svakom čovjeku u pokretu vidim Borisa, koji treba brigu, razumijevanje, strpljivost, zaštitu. Volontiram iz sebičnih razloga, svugdje vidim Borisa, Muhameda, Isu, kćer, sina, sestru, brata. Iz sebičnih razloga, jer vidim putnika Borisa stalno u pokretu prema destinaciji. Pratim, prisutna, legitimiziram, tijelo kao jedini dom. Vidarica sam Borisovog svijeta, ranjenog, jer već jest, ali će još puta zajednica hodati s Borisom, uz Borisa, ako treba i bosih nogu, kroz šumu. Hvala mi. Mogu se javiti? Naravno. Ja sam dobio, pozdrav svima, nisam alkoholičan. Ja sam sa ovom pričom sa migrantkom punktom u Rijeci dobio suprugu koja je našla svoju poziciju u svijetu i koja je sretna zbog toga jer je ispunjena i jer vidi da na svoj način doprinosi opet dobro, što je meni kao njenu suprugu divno i to u tome podržavam. Ali nešto zapravo drugo sam htio reći kontakt sa svim ovim što su ljudi do tada pričali iz pozicije institucionalizma. Moramo razumjeti jednu stvar. Oprostite kako ću sad nešto reći što se zapravo svi znaju, možda je ovo trivijalno, ali možda nije loše reći da svejedno. Znači,
Institucije u našem kontekstu možemo vidjeti isključivo kao pravda ponašanja u određenom društvu, ništa više od toga. Znači nije institucija sud, nego sustav koji čini određene posljedice po određeno ponašanje i usmjerava to ponašanje u određenom smjeru. I onda kao takve se užasno teško mijenjaju, to im je glavno obilježje. Znači one su ovisne o onome što je iza njih i onome što je ispred njih i pomak institucijskog ponašanja je drastično teže nego što bismo htjeli. I sad kad gledamo u kojim gradovima u Istri je bilo, u Istri koja se sama sebe smatra tolerantnom, ja sam mislio iz Istri se smatram tolerantnom, ali svi dođemo brzo pred zid kad se suočimo sa stvarnošću, u kojim gradovima u Istri je bilo problema sa nerazumijevanjem ljudi prema migrantima. Gle čuda, u Pazinu i u Buzetu. Dve točke u Istri, dva grada koji su najmanje bili izloženi različitosti do sada. Znači, Pazin je u središnjoj Istri nije imao ni rudnika pa da je imao u 60-ima, 70-ima situaciju sa dolaskom radne snage iz najčešće središnje Bosne i Srbije, nije imao turizam, nije imao prometne puteve, nije imao luku. Buzet ista stvar. Jedna, dva zapravo izolirana grada su na toj crti. I tako da mi je u Hrvatskoj bilo gdje ljudi su prema, sad da ne citiram, teoretičari institucionalizma zapravo ovako spremni na tri vrste odnosa. Na odnose prema ljudima koje direktno poznaju, ne znam, ja poznam Milu ili Anu ili Amiru i spreman sam prema njima dati jako puno kredita na nevičeno, bez objašnjavanja jer ih poznam osobno i znam kakve su i to sve mogu. Drugi tip odnosa teorija naziva anonimnom razdjelom. To je sustav u kojem ne moramo direktno poznavati čovjeka da bi mu dali kredita i da bismo imali razumijevanje za njegove potrebe, zato jer razumijemo njegov društveni kontekst. Recimo da se meni dogodi nekakva nezgoda sad tu kad izađem van na cesti, neko bi dotrčao i pomogu bi mi. Jer izgledam tom nekome kao nekog s kim se on može povezati, njemu sličan. Okay? I to isto ljudi donekle mogu. To je već malo teže nego sa obiteljskim osobnim odnosima, ali to ljudi donekle mogu. Ono što bi bilo lijepo, što bi zapravo mi ljudi koji smatramo za sebe da smo bolji od primjerice životinja, što je nekad dvojbeno, htjeli i trebali postići, je da gledamo na svih isto. A ne samo na ljude koje prepoznajemo u društvenom kontekstu. Znači, da se ne hvatamo za novčanike kad nam uđe rom po autobus. Da ne gledamo drugačije na nekog o kome ne znamo ništa i to što ne znamo njemu ništa, ali vidimo iz njegovog vizualnog identiteta ili nekog drugog obilježja da on ne pripada našem internom društvu kojeg razumijemo i onda ga zbog toga stavljamo na oprez, bojimo ga se. I to je zapravo ono što se ljudima događa. Ja mislim da se ljudi prvenstveno migranata boje. I ona stvar koju, kako ja to vidim ovako sa strane, promatrujem prvenstveno Anu i par ljudi s kojima je ona najviše u kontaktu, pa onda sam ja preko nje, koju vi radite iznad svake razine očekivanja je da umanjujete strah društva prema ovome što se događa. To isto se događa i migrantima, da se razumijem, ja sam siguran da se oni boje nas. Kao što se naši ljudi boje njih, i to neki nikako drugačije nego su suočavanja. Pomalim suočavanja. Ako je ikako moguće izbjegavati incidente s jedne i s druge strane. Incidenti jako onda potiču strahove, oni se svi pozivaju za njih. Tako da, što se toga tiče, ove institucije o kojima mi obično govorimo, kad spominjemo institucije, ove institucije kad mislimo na državne organe i na nekakvu organiziranu pomoć, ja mislim da se to je samo moje mišljenje, izlazim iz teorijskog obuhvata ove teme, mislim da se tu nikad ništa neće dogoditi dok ljudi ne budu podržavali da to institucije rade. Tako da, ja mislim da, iako bi bilo lijepo da država koristiti svoje resurse, više pomaže u ovoj, kao bi prije rekao, outsourcani problem, upravo ovo što vi radite je da zapravo priprema državu da u budućnosti to radi. Jer kad mi gledamo što se događa, ne znam, u zemljama koje su nam često uzor po tome da država bolje reagira na takav tip problema, poput recimo skandinavskih, uvijek su svima na pameti, ali u Skandinaviji stanovništvo tih država, njihovo društvo to podržava i zato to država radi. Naše društvo, vi ste u debeloj manjini, naše društvo to ne podržava, imaju strahove. Ne nužno da su protiv nekoga ponaosob, nego ga se boje i imaju strahove i vi sad pomalo omekšavate. Tako da, samo se nadam, završite ovaj monolog, ispričavam se ako je dobro, samo se nadam da ćete imati motiva i snage za nastaviti, jer promjena dolazi mic. Ja te čujem, ali čini mi se da i ljudi imitiraju državu, odnosno njezine politike i ono što im te politike nalaze, znači kao institucionalni rasizam, rasno profiliranje, kriminalizacija solidarnosti, to nije došlo od
odozdo ljudi, to je došlo jer je to, zato mi je bilo važno da kontekstualiziramo to na početku. Reci. Pa baš što hoćete izgleda spomenuti policiju. Ne treba policija nikoga tući, ali uči 4 puta legitimirati samo ljude druge boje kože. Je stvoriti sliku o tome da nešto nije u redu. Znači ne radi se samo o neznanju, radi se o proizvodnju znanja, o sigurnosnoj prijetnji, zdravstvenoj prijetnji, o drugoj kulturi. Nije samo neznanje, nego sustavno proizvodnja znanja koje to ima. Neko je spomenuo brojeve ovdje. Mislim, često se u komunikacijama govori o brojevima, o tisućama. To se govori o zemlji koja ima milijuna noćenja turističnih i odjednom problem nekoliko tisuća ljudi koje prolazi. Spomenuo se smrti. To su smrti koje su mogle biti spriječene. To su potpune sudoće u biti s kojima smo situacije koje su proizvedene i koje se sad onda pokušavaju sanirati na neki način. Pokušavamo ih razumjeti jer su gotovo biti nadrealne ako se dešavaju neovisno o nama i ne bismo ni vjerovali da to tako funkcionira, ali to je proizvedeno znanje koje nije te stvari. Barem se meni tako. Zato da može samo doći do ovih zakona. Zakoni bi nas trebali štititi, ali dio zakona, posebno ovim vežan za imigraciju i perpetuirane jednakost, tečeva nas u solidarnosti, zato je ona vladina nacionalna reakcija izvan zakona, u biti ona koja nas potiče od oslobađe i ne razmišljamo koju vrstu pomoći možemo dati ili ne znam, je li neko tražitelj azila, hoće li biti vraćen, postojeći sustava i tako dalje. Znači, zakoni nas mogu štititi, ali samo donekle, nam mogu pomoći u ovoj borbi. Mislim, još sam samo htjela reći na stvar koja možda mene, hvala ti, koja možda isto još može dodatno stvari kontekstualizirati, nemojmo zaboraviti da je prošle godine Evropska unija donijela privremeni zaštitu privremenu za izbjeglice. Tako je, za izbjeglice iz Ukrajine. Znači, to je već nekakav institucionalni, vrlo jasan kurs u kojem znači institucija kaže, institut koji god država, Europski parlament, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ko god kaže, znači nisu svi isti. I tu mislim da, želim reći da svi mi kao ljudi onda imamo, možemo se nasloniti na to i da to potiče strah, da to potiče nerazumijevanje i neznanje. Ja bih rekla da ljudi koji većina prepozna koji sjede za ovim stolom zapravo su rekli ne, purposno rekli ne. Mi prepoznajemo to kao kontratezu. Ali mislim da ovo što ste podijelili ne kontriram, nego samo želim još nekako se nadovezati jer zanimljiv mi je taj. Sada niste gospodine, ja sam skoro sa svima što ste rekli, samo bih nadodao što se tiče policajaca. Pazite, ima ovdje neki policajac. Ja se nadam da ima, Mene bi veselilo, zapravo čudno, jer zašto čovjek poštaje policajac? Jer želi biti da svježem zraku nosi tu uniformu. Zašto nije poštar? Oni nisu slučajno postali policajci određeni, psihološki profili, društveno obilježje da mogu ljude baš u taj posao. I onda oni nisu isti kao i mi po svojim interesima i gledanjima, zato što, iako pripadamo istom šire društvenom kontekstu, imamo neke različite interese koje nas vuku u različite profesije. Tako, mislim da je baš policija skroz specifična po tome. Ima ljudi koji zalutaju u policiju, slučajno, jer je tamo bude posla, ali... Okej, svašta što želiš reći sve, ali što nije, recimo, ne znam da li neko spomenuo, što nije možda odvratna situacija sa hrvatskim željeznicom. Kakav profil ljudi ide u hrvatsku željeznicu? Kakvi profil su moji prijatelji koji kažu neću ići u Gorski kotar jer će mi doći tamo neki migrant pa ne znam šta. Koji su školovani, fantastični ljudi, sve briju iz tog straha, iz produkcije neznanja. Ili ružno neznanja. Ja bi se nadovezala na ovom spoliciju. Tu sam stigla u prvom dijelu, malo stanje iz Ogulina. Dakle, što se tiče Ogulinske policije, ja zaista tu nemam zamjerki. Oni mene u nijednom trenutku nisu legitimirali. Mislim da su s vremenom i znali tko sam i čija sam, ali i samo njihovo postupanje prema migrantima je vrlo solidarno. Bila je situacija kad su bile žene sa djecom, da je policajac otišao svojoj ženi i tražio dječju odjeću, da donese iste večeri. Nisu se nikada u nikojem trenutku, koliko sam ja upoznata, silom bilo kako vršili prema njima.
I pod zadnje vrijeme sam upoznata s time kad god sa graničnog prijelaza pošalju njima migranti, kad dođu u njihovu stanicu, ukoliko primijete da netko nema nekakvu adekvatnu odjeću, zovu Crveni križ u Ogulinu da vide da li imaju šta da obuču i odjeće. Druga stvar... Ne dodala bi se tu, meni se tuži malo kao crkva. U smislu da isto tako ni policija nije homogena, ali to je strateški, ona strateški nije homogena. Također policija ima jako dobro i suradnju sa GSS-om. Nisam pohvalila Ogulski GSS koji je bio na svim akcijama što se tiče spašavanja ljudi iz Mrežnice, izvlačenja iz vode. Svi znate da je to njihova funkcija volonterska, oni ne dobivaju nikakvu na to, ali se jako izlažu. U tim akcijama većinom tih stradalih ili osoba koje prežive vode u Ogulinsku bolnicu na hitni prijem i tamo ima i dobar tim liječnika koji već i procjene isto tako da li nekome treba od odjeće. Oni imaju jedan ormarić gdje onda im daju zamislu odjeću, zaista to više ništa nije nosivo nakon izvlačenja iz rijeke. To je recimo isto ponovo iz recimo nekog mog iskustva, kad god izvala 112, nisam dobila nikada nikakvu podršku. Znači, želim reći da, ne ja osobno, nego kad ljudi koji su bili u ugrozi, nakon što su dobili batine, nakon što su ne znam, neko je, razne slučajeva je bilo, imali nezgodu u rijeci ili se negdje zapali u nekom snijegu, ja osobno nisam imala nikada iskustva da je 112, znači ove neke javne institucije koje trebaju, ne pitati da imaš li papir, nego reći gdje lokacija, odnosno koordinate, to je obaveza. To je kao obaveza tih institucija da to radi. Nikada, apsolutno nikada. Nisu reagirali, ponekad ako smo neko vrijeme znala neke fore raditi, pa onda ne javi da su u pitanju ljudi koji su zapali, nego smo javljali da su, znaš, izletnici, turisti, mi, mislim... To je možda, pokušam još odgovoriti kako ljudima to približiti. Možda im to objasniti da ako ti je iz tvoje lagodne pozicije koje misliš da ne znam kako grozno, ne vidiš kako je migrantima koji će jednog dana tek biti proletarijat, oni su sad lumpen proletarijat, oni su radna snaga koju Europa treba, nasušno je treba, i to su postoje jasne projekcije koliko radnika trebaju, ali oni nemaju ni osnovu za ostvarivati radnička prava u ovom periodu. Pa će te kasnije biti onda slabo plaćeni radnici ugroženi, ne znam šta. A onda možda ne znam koje generacije će biti neka srednja klasa. Sad kako objasniti nekome koji je u relativno boljoj situaciji, ali zapravo jadno živi u Hrvatskoj, da je užasno opasno po njega da policija mladi na granicama, da 112 ne reagira i da... Po nalogu, znači to nije neće... Zato što je to direktno će zakačiti njega sutra prekstra za 10 dana. Sad kako to ispričati u razgovoru, to je malo teže, ali mislim da bi trebalo to spuštati na tu razinu. Da je to njegov problem, što neko tamo u šumi dobiva preko poleće. Da. Ali vidiš koliko su iskustva drugačije, Ratka se govorila o tome kako ima potpuno drugo iskustvo nego sigurno Madalena, Marijana, ja, Josipa, za Zagreb sigurno, za cijelu Baniju sigurno, mislim ljudi to je kao, to su nalozi, to se radi po nalogu, ne po nečoj dobroj volji ili nečoj nedobroj volji. Ono što je opasnost da mi internaliziramo, da kažemo neko je zao, a neko nije. Pa smo mi dobri, a ovi su loši, ili ima i među njima dobrih, a nisu svi loši. Mislim da je to jako velika opasnost, da treba razmišljati na koji način se taj diskurs stvara strukturnim, sistemskim politikama i kako institucije u tim diskursima, u tim praksama sudjeluju i zato nam se čini da je kao gradovi utočišta, da je to neki naša obaveza i pravo da zahtijevamo
strukturne, trajne, javne odgovore na potrebe nas kao društva. Mislim da to nije više kao oni i mi. Ja sam danas bila na željezničkom kolodvoru kao ja sam s njima, sa tim ljudima i oni sa mnom smo to društvo, to što si Izvore govorio, čini mi se na početku. I da je to ta ona neka rakurs koji nam je važan, da ne kažemo ja pomažem jer je neko jadan i da čuću da će neko sutra pomoći meni jer ću ja tad biti jadna. Mislim da je ona stvarno za mene osobna motivacija je da kažem mi smo društvo, mi smo ta zajednica. Ako mogu, ja mislim da kad su počeli doći ti kombet policije u Trstu, je to bila naša snaga. Da nismo bili ja, Marijana, neki treći od druge boje, nego smo bili mi i smo bili, to je dobro da smo bili 50, 60, u 8. mjesec smo bili 147 i plus. Tako da mislim da je to isto naša, da smo jaki kad smo svi zajedno na neku situaciju gdje smo nije da neko daje, neko dobiva, a ista osoba dobiva i daje. A ja sam htjela isto dodati vezano za taj diskurs policije, dobri, loši, bla. Ja mislim da tu nije stvar ko je dobro, ko je loš, nego tu postoji neka institucija koja daje neke naredbe. Znači, neko može, i nisam niti sigurna da je postoji sloboda izbora kad imaš neku naredbu, jer mi imamo kontakti sa policajtima koji su pokušavali nešto reći, koji su bili onda zbačeni, deklasirani, ne znam kako se kaže. Ušutkani, bili su egzistencijalno sjenjeni i tako dalje. Tako da, mislim, ja imam svoje misli, postoji razlog zašto ja nisam policajka, ja to znam, ali mislim da meni to reprezentira neka institucija, ne dobra ili loša osoba, daješ mi hranu ili zatvoriš mi logor 3 dana. Meni se ta institucija je ista u svakom slučaju, super ako neko ima slobodu da hranu, mislim da ovdje blizu ove žiteljice nisu oni loše osobe, nego jednostavno vjerojatno imaju šef koji daje naredbu drugačije. I to se vidi onda. Dakle, kad mi smo zvali 112, nije da smo mogli izbjeći pitanje da li su migranti. Jer kad smo dali poziciju, kad smo rekli kako je bila situacija, da li su migranti, a šta to ima veze? A to ima veze jer onda moram prvo poslati policiju prije nego hitno. A ja ti kažem da je želja nesvijest. Mislim, to je naredba, nije da ta osoba bezgovarja je loša osoba. Da. Jer imamo možda još kakvih uvida ili pitanja ili komentara ili osjećaja koje želimo podijeliti, ako ne, možemo lagano wrap-upat i evo ja bih možda svoju priču pričala, ne iz razloga da sad tu nešto reklamiram, nego jednostavno možda jedna mala priča obiteljska koja ima određenu snagu pojedinca. Mislim da je jako važno da svako od vas osvijesti koliko je zapravo moćan. Bez obzira što vas je nekada i malo, što vidite da i fali kolektiva i svega, ali zapravo svako od vas je izuzetno djelo napravilo, što će se i odraziti na sve te sudbine koje će se zateći negdje u Europi. Moja mama osobno je dosta bila uznemirena kad sam ja odlazila na kolodvor, već imala razne krive scenarije. I nije to, s vremenom nije mogla to više ni razumjeti. A onda sam ja podsjetila na 90-te i što je ona meni govorila 90-te. Nepravda. Dakle,
Od mojih 6, 7, 8 godina je usađeno ovdje, ali doslovce, ja sam isto tu, mogu reći, iz sebičnih razloga, nepravda, nepravedno postupanje prema nama, prema mojoj obitelji. Dakle, mi smo pravoslavna obitelj, iako nismo neka vjerska, ali to je naše obilježje koje je bilo dovoljno da moji roditelji 1992. ostanu bez posla u roku od 2 mjeseca, bili su na izrazito visokim funkcijama i politički aktivni. I tu se kao cijeli jedan svijet se srušio. S tim da je pola obitelji otišlo van Hrvatske u razne dijelove svijeta, ali mi smo ostali jer je trebalo čuvati obiteljske imovine i tako dalje. I s vremenom tata je tamo negdje godinu dana prije završetka rata otvorio odvjetnički ured u Ogulinu, koji naravno u vrijeme nije išao, niko nije ulazio u njega. Sve kako ljudi se počinju vraćati nakon Oluje, na ovo područje Krajine, Vlaške i tako, to je tata ima dosta veliku ulogu, zato što je tim ljudima trebalo vratiti imovinu, trebalo je riješiti mirovine, status i tako dalje, i to je baš bila jedna velika borba sa sustavom i tu nije bilo nikakve zahtjeve. Ja sam od malena to i zapravo s tim sam i sazrijevala, ajmo reći, jer sam bila upućena sve te gdje su ti ljudi dolazili i gladni bosi nama na vrata, a mi smo isto dosta loše živjeli. Mislim, niko u to vrijeme nije lijepo živio. Ali te određene, ja ne znam, frustracije roditelja koje se nisu toliko odražavale na nas, ali u svakom nekakvom segmentu se osjetilo. I to valjda djeca osjete kad počinju shvaćati taj svijet oko sebe. Tako da je meni sasvim normalno u bilo kojem trenutku stati na stranu nekoga koji je marginaliziran, potlačen, oštećen. Bilo da je to LGBTQ zajednica, bilo da su to migranti, bilo da su to neke žene, ja imam taj iskonski nagon da ja nešto poduzimam. Ja masovno volontiram i članica sam Crvenog križa, mada kažem, ne možemo iskomunicirati nekakve stvari. I jedino osobno gdje ja sebe vidim je tu gdje treba pomoći, ništa drugo. I na to mi se zapravo i nekako i život isvodi. Radim ono što trebam, obavim i onda sam tu gdje je pomoć potrebna. Tata je negdje 2022. je dobio presudu i bio je prvi Srbin koji je dakle dobio presudu protiv Hrvatske zato što je izgubio posao, on je bio zamjenik javnog tužitelja u Ogulinu i mogao se vratiti tada svoj posao, ali nije htio i zbog samog sustava. Zato kažem, ima smisla boriti se protiv sustava i koji je ustrajan, potrebno je znanje i potrebno je imati dobar kolektiv. I uvijek se sjetim Tinke kao inspiraciji koja je sama ovo započela. Zaista ona i meni poticaj da je u Ogulinu i dalje ustrajem i vjerujem da ću s vremenom možda nešto malo informirati, ne tako značajno koliko je vaše, ali ipak čisto dovoljno da je nekima lakše proći kroz ove grade. Super, hvala ti Ratka na ovome. Da. Ok, last words. Ili wrap upamo. Ostajemo sa izbrisom i sa prkosom kontra izbrisa. Mislim da su to baš dobra riječ, mislim da je izbris baš ta dobra riječ koja se samo opetovano reproducira i zahvaća toliko mnogo razina društva i zajednica, gotovo da možemo reći da i na ovom podneblju kao da je ta groblja, su samo kao grobovi na grobovima, ne? Ali mislim da je važan i onda i historijski i neki prkos koji dolazi kao odgovor na to. Pa bi možda onda zatvorili ovaj razgovor i zahvalila vam se svima i sada je 15 do 9. Plan je nekako neformalan da ovu večer
odnosno da izložbu zatvorimo sa tom jednom gestom, jedne šetnje i komemorativnom gestom na Riječkoj luci. Nadam se da ćemo uspjeti se probiti do tamo i da komemoriramo povodom tragično preminule mladiće iz Afrike, njih 7 koji su 2020. u listopadu umjesto u Italiji završili u Paragvaju. Oni su u Šidu ušli u kontejner za prijevoz gnojiva, misleći da idu prema Trstu i došli su do Riječke luke i tu je kontejner nakon 3 mjeseca završio, odnosno stigao na svoju destinaciju u Paragvaj. Taj kontejner, iako je u njemu bilo 7 mladića iz Egipta, Maroka i Alžira, i zapravo otvoren u Paragvaju, kako da kažem, i bio je gotovo pa prazan. U smislu da su se tijela u potpunosti raspala za 3 mjeseca. Tako da je neka ideja da komemoriramo njihov tragičan kraj, ali isto tako Marijana me podsjetila da je 2000. ali tako, jedan drugi tanker, brod sa tonama banana stigao iz Ekvadora u Riječku luku i tu su 2 muškaraca pronađena, odnosno 3, 2 su umrla i jedan je nekim čudom preživio. Dečki, odnosno ti mladići, ti ljudi koji su se ukrcali u kontejner u Ekvadoru su mislili da idu u SAD, da idu prema SAD-u, a zapravo su završili u Rijeci. Eto, pa negdje se ta ideja, ko želi, ne moramo to svi, imamo tu su 9 svijeća i 9 svjetova. Mislili smo zapravo se spustiti dole do Riječke luke, upalite svijeće i zapravo na neki način komemorirati te tragične sudbine, te oduzete živote i pokloniti se svima koji su na neki način izgubili taj život pošteno se boreći za neki zapravo da žive kako žele živjeti i gdje žele živjeti i s kim žele živjeti i u nekoj ideji da je to ostvarivo.